Train with Ahma by Nut Kerwin Southern Ridge, England by Comsakia, Chokomara Tom Hunt, Getter. Bokajan Karbi Club Ninkan Pocket Ketchok Arni, Catalan Pot. Department Kopia Phansi Kibi, Ingnam Raikom. Saiki Kopia Phansi Kibi. Arjuita Boran Kram Sapu Inut Abangpu Haber along Ingnam Raikom. Saiki Atum Kang Atheng Pikin Abduna Hut Keruni Southern Range Ingnam Raikom Saiki Mati Achokumar Banghini Adom Pan Boran Kramsa Ketardo. Laben Ingnam Raikom Achokumar MR Atumaphan Arnisi Thongket Asomar pu kipu ke konat pensi lapusan department aphan kipu aja kongke long lapen labangso thengpi kan huwa da porphai crazy alom anarlo erdang seguna thengpi thela pen ke ponlong ke komat ne thedung ke cherap dun atum duma lapen a ek abong akorte atum forest department along duet apotong ja kongke long mapuda mathamini lapen lapusan ingnom raikom saiki atum aphan mati department aphan kangton kang thi aphan Law and Order atu langding puma mati CEM ta langding puma lapet sarthai kram sa aphanta arpupen pasun bek nang pupu CEM Dr. Tuliram Rohang aphan ingnam raikom sai kya chokumar atum chuning ripon tangte angtona lamle aju ikha sang kita kapang hu banga mohol chinine kuma mohol chinina JCB ponpo dampar ponpo kapatuk makapatuk kempita kapang hu lapen sang kita kapang hu lasi nili tumang chuning ri bangke lapulo karbinglong CM Dr. Tuliram Rohang sarap panda chuning ri bangke lapulo non prabdin pen la sarti kram sahan bangke arpu pen pasun vek nangpo bajikre sira minuting ko apor alom ranger sar duty nang toilo hawai pura side na duty dam thapulo nitum phanang toilo nitum laso teng duty claim lo lapen ranger sar duty na to ya teng pen ahomu nebam lo suguna the ki khela hum thom lapen ke bike splendor bike i hum nebam lo nitum patumi lapen la ke nep check pen aphit ini tum phana phernang hab lo boron kram sa puinut abai purlong boron kram sa puinut thengpi ga chong hu siguna thengpi ga chong hu nayamuni nitum phanang dom lo tumi nito pena nang check lo kebang mang gari lo nei na tum khela lo nei na tum nitum duty ke claim ke la ke lu ya phanok lo ne pc nitum duty ke claim le do nitum emena duty che claim ta le vedar lo la se alang bang inut arleng thian da sose je nitum phan dom nang pilo lapan ke akorte pia posila an dom nai pilong pop ma alang lia korte pois tame forest board chairman inut dolo lapan ke inut in charge cholo ranger cholo inut laso lahai tuma joine posi nitum osomar mati nitum areng ave pin pen nang lang rock pen nitum phan la an dom nang pima posi nitum chema thalo lapen ke mimi hinunu nitum phan towe funang konglo nang tum thongkep arnisi income aveo somar nang tum khupilo lahai ke claim nei nang tum lahai nep nei non mat lu non mat nang tum chethonamon pusi nitum hanang pulo athi nitum komane hem pen nitum ke nep ke ban kali komane hem dam pen nitum nebor ile ke ban kali towar lo tum petroling ke dam hut thela hum thom lapen bike lapen bike hum siguna thengpi long lo nitum lasi nitum phan mimet junono to nang ton lo nang thilo nitum phan lasi lasona munit pulotang ne thengpi ke chong hu tum nitum forest department aphan jong se kang hu tum sin tum la pan na kang ton na kang thi pulotang te nitum duty ka che claim ta ning dono jin an sidu nitum pamun nang liga ning je son ke nitum ta juno athe nang ton pe ka nitum phan athe department aphan sin kang ton nitum privacy phan kang ton bosone ka pre kalam nitum department aphan forest department Assam forest department aphan sin tum na kang ton lasi laso kang ton kona pensa lang aja kong elong ma lake ake thi ding tum pus tame lang phan tarlip nangi ta tumi nang li tum ke nebdona thengpi ge ko pi thengpi lo la pen market value kwan bak doi la so thengpi siguna thengpi sai de tumi neblo la pen a piece bang ke 51 piece
apis bang long lo lapen thela hum thom kona dim loi nep dam na Havaipur station adung Karbi Anglong pen Assam border long sin ablong lo patu Hojai district si pon pola tu. labang so boron kram sa pu bona munit ani wang dala son thengpi chong hu si klem bom birta ke long mang e je aju pon bom palam sin tum birta long lo lapen dude sang se pen itum claim bom lo la anar ni pen itum ribom asta melong le asa tumi bang ke anar lo erdang si hela pachi yeng lo lapen komane amalik bune pinela a number lang lo pulon de chini de agari number Agari nomor bang ke. Bokajan Karbi Club ningkan phokep ke chok arni katalon pon lason si pini ni phai ingora ke thom ningkan suri hini ra ingora pri bhamkuru arni lakha ingora si Burjan constituency kaparlo Bokajan town adung het rongkang thara rong along Bokajan Karbi Club ningkan phokep ke chok sertalin karchu ajai mek kapaman pon lapen tabang so jai mek karchu ponji aphan pini lapen pinab ni aparman si program committee tumpen pathik pon lapen Bini ke cheng siar ni laki Karbi Club and Them alun lun ponsi labang su sertalen karchu ajai mek abang ingpu ponlo lapen adun tu Karbi Club President Secretary banghinia ridengpen lama ing thur ponsi adun tu Dr. Numal Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly aridengpen sitami ningkan phokep ke chok along i ingpu ponlo lapen Karbi Club amhang ke thek laki wosik ingkora ke thom ningkan Parokruser kebra, troksi kebra plipusi, nang pachini don lapen, bini labang so jai meke chengpen. Gejut an, mai jepa hem laki, reception committee a president barim ingti lapen. Longkeri ingti Karbi, club secretary. Lapen an parta abarim mati Bokajan Karbi Club founder, Ramchandra ingti president lapen, Dunmai Phu, Amar Singh ingti lapen, Dihen Rimbang, Bapuram Be alang litumpen ajoksi, Cingki Chetan Chimum pensi, Bokajan town adung het, apot rongrop lapen jutang anathu sitami. Kepaprang dunang ji pupen ajok Bokajan Karbi Club sengpono, lapen wangbom si pining an, ningkan phokep, nang choksi, sertalin karchu ajamik, kepamon ponji aphan local EM Surja Rongphar, IC Art and Culture lapen, Club President, Secretary Kithegiting, Rong Isikadu Kavi, Chedon Sar Pensi Lamang Swajai Mek Pamon Pon Lapen, Binya Parman Apan La Ki, Lochar Liklim Summer Atom Art Competition Lapen. Ke Sangkang Rap Kachepati Nimarli Etumpen, Anparta Kheladula Sitami, Paman Ponji Puta, Nang Pachini Don Lapen Pinaba Parman Apan. Chief Guest Kachap Hapon KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, Burjan EM Surja Rongphar, Mukut Mahanta Bokajan Lapen Amper, MEC Kadam Terang Pi Sarupathar Lapen Adun Tu Ajo, Lun Kanamalin Along Kachap Hapon, Lun Sepo Binong Timong, Rograk Lapen, Lun Sepi, Nitu Timong Pi Atum Sitami, Nanchetong Dunji Puta, Nang Pachini Dun. Tangte Reception Committee Amai Pubarim Ingti Alam Tele Langpon Sena. Bokajan Pen Davidson Kramsa, Northeast Bay News. Kardom, aprangsi Bokajan Karbi Club, Sertalina Sengkan Katalon, Nili Working President Lapenpu, Bokajan Karbi Club President Kensing Pangcho, Natupan Pachini ke Lapuhilo, Je Pining Penikan Pokawa Prang, Husing Ko Raketom, Ninkan Parokre Sirkebra, Troksir Kera Plia, Aninkan Baburam Betum Kejapon Pen Ramchandra ing Tiaphan Maipu Lapen Amor Singh Tiaphan Chunbang Arpu Pek Ponsi Bokajan Karbi Club Sengponlo Lake Bokajanang Bong Kedo Rongkathira Longsi Bokajan Karbi Club Ahem Ta Kimponlo Lasi Labangso Bokajan Karbi Club Kesenang Kot Kelapu Heglo Je Halaso Hut Rongkang Thira Rong Sengdet Api 1968 Komor Rong Piaphan Rongkang Thir Seng Pondet Aso Alang Lipan Rong Asar Pek Pondet Ben Pi Riso Yang Tum Kachingrum Nangi Jutang Jubara Putak Chingwai Chingsai Bahuti Bora SCS Mane SDO Civil Alang Litanang Tongji Lape SDPO Rustam Raj Bromo Alang Lipanta Kachopa Pondo Lasi Alang Tum Nang Tongji Alam Chakna Chipidun Lasi Nonan Matke Nang Tufan Lansi Pachini Pontek Chalo Kardom ফাউণ্ডেশ্যন ডে উপলক্ষে মই সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং বাকী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেইসকল শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ
স্বাৰ্থত বা নাগৰিক বা যিসকল আজি খুব সুন্দৰ কথা কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে কাম চলি আছে অসম চৰকাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যুটীয়াভাৱে প্ৰচেষ্টা কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িছে আমি অত্যন্ত খুশি আৰু আজি আটাইতকৈ আৰু সুন্দৰ কথা যে বোকাজানৰ কাৰ্বি ক্লাব 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে গল্ডেন জুবলি আৰু তাত আহি মই খুব আনন্দিত আৰু 50 বছৰে ক্লাবখনৰ খুব বেছি এটা প্ৰদৰ্শনা নাই তেনেকৈ চাই বৰ সন্তুষ্টি লগা নাই সেইকাৰণে অহা 2 বছৰৰ পিছত সুন্দৰভাৱে কাৰ্বি ক্লাবৰ যি মাটি আছে তাত চাৰি এটা বাউণ্ডেৰী ৱাল মই চেংচন কৰিম আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰতে বাউণ্ডেৰী ৱালটো সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে কাৰ্বি ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী বনাই বা কথা পাতি কেনেকুৱা কৰিব পাৰে সেইটো আমি চিন্তা কৰিম আৰু আমাৰ ভাল খবৰ যে অসম চৰকাৰেও এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লাববিলাকক 15 লাখ 16 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে মই ভাবোঁ কাৰ্বি ক্লাব যদি তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিছে 15 লাখ টকা চৰকাৰৰ পৰা পাব গতিকে ফাউণ্ডেশ্যন ডে আৰু কাৰ্বি ক্লাবৰ গল্ডেন জুবলি খুব সুন্দৰ মুহূৰ্ত পবিত্ৰ জনাত কাৰ্বি ক্লাবৰ সকলো সদস্যসকলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গল্ডেন জুবলি আগন্তুক দিনত যাতে কাৰ্বি ক্লাবৰ আৰু অধিক তাৰ কাৰণে